Sha mama akosia sewa tie me yi we de mama sisa me donation mama ka someone share asamando ye kwa ye invite you tie me yi mo a mo fra mo team de be legal no asana mama ka kire mo tie me yi. Hello, I expose you. The name is Ben Pro. Subscribe, share. We need to man now inside and Yakabi. Daddy Lumba, the legend of high life music. A fusion between the hip hop and the high life, or the by and the boca high life. And then when you're the baby, you see in the kama media sana me hono. Nana or what you didn't mean, sana cotton me at Tiasi, or Dobruni and Akusia Sewa. Na sem no back and forth papa she will be also in your mini power with Jinemu essay Lumba di poto. Wano say still abambim. And now I can say Akusua say wow airport no buy no wakwa marriage certificate no kakraka wo kura watike ma and ye papa she so say dan sisi your nama ye bojo so hey papa she enti wo de anwoma wo boy nyina no kwase aniama na ade ye. They say, "Oh, pe obi a wawu ehwo de age fans." Metina say, "Sha mama akosia sewa tie me yi." We de mama sisa me donation. Mama ka someone share. Asamando ye kwa ye invite you. Tie me yi. Mo a mo fra mo team de be legal no. Asana mama ka kire mo tie me yi. Asemwe mu di agro ebe yam mama ka bibi nchiro se wokunu wu a ye wa mamre ayeye wo ya deda no okunu wu e se okohwe nanim after 1 year e se okohwe ba bia ye de ne to ye because ye de ne ko cemetery aye ma nko be because obi o wa ohun se ye de ne kunu kura chefam ne ye de anwa gu ne so o wetime adwahwe ye will be here now adia munnim atim liga minim say mo ko he sama ma kosu akoye ni biem na oje sa body e dead body ni enda ho awanhu na papa shi unnim spiritual yama bibi beto akosu asewa ene mu ambaye ye ni nyina me na me ka kira me say samu nim na koye aye no without the fact said den ye de da lumba no ma mehwe no na koye aye na ye be fra ma bisa wasem e ho ye fra wa o ma biem o mo hwe bibi nipa no wa bre wa yare ache obroni kra de wu ya na kiesie o Michael Jackson wu ye 12 days was 10 days eni esie no ye tie no ho asem bia aden na before ye Jimmy sa President car crash 3 days na esie no Queen Elizabeth less than 1 week ni esie no Queen Elizabeth o other musicians omo Elvis Presley omo nyina yesium quick edie na lumba ye papa si no edie na lumba edie papa si anka semwe wo ye Kristo ni yi a anka even akoso ase waso wo jajajaja wo di wo awie me pacho mayenye ye ni kama na esi se jimie na wo de ko maame so na wa ma wo maame anye na ye na ebo wo dam na wo nim no sa jimie ni bia na ade baba nim afore ni efa nko ba bia o unim asemwe ameka tie ni ye me say mokoye ye biem na mujisika Allah mon count days me na meka kira mo because oda ho na esa kan yire be hwe nanim no yire ba ko na ko hwe nanim ba ko no wen na wan ko hwe nanim a how do you claim say you are a wife marriage certificate enya ware o aware ni say o ba aware na se aniema wo beye na sabi oni nipa no atena asomdwe mu even sasabonsampo obitime ne netena ankofo ani abre munni awayama no na moso munni ni alumba ayama akosia sewa nya lumba nka menim no lumba fame in the robbing of hair
and na kusa se wa kusa amudi na chi jimie mu amudi na chi nyina no Lumba fame in a rob of her and sa fame no can you pay it mo jimi nti mo nim nyansa nti asem ne ba mo hwa se ne asem ne tie amudi akira ekwofo jimi na airport mani abje we ne kosi die nipa mo ye die yo wakwahye fama wi because Bible said dotiem na abeko dotiem na menwe ho it has been fulfilled ni aka no na aka enkola omo akira ebehwe omo na enye sebe eye fufura makoye papa shi no jano wevi wo unim ye ba betowa weja white ne hye ujimi no yeso akwo ma wo se wo mo boni mu nti sa wo hwe omo unjimi ya ka beka zatwi unjimi papa shi unjimi ya ka beka de we na enkwafo so di papa shi echi say he's a good friend we demon ono was said Lumba din and people know things that shouldn't be and we say we good Lumba no ne saman be bisawo because you nguni pen masasa wunti and na Lumba secret ayenyina ye secret o obia wo papa shi ye kase ye bo power ye ntimi Ghana but eno obia ni wo dia because by virtue say we ye close to nipanity wo sheda e degi secret e say ni din in the name of I'm trying to be. What are you trying to do? You are an evil person, demonic person. Now God will deal with you. I expose you, Chef and Bamboo, so I share. Me too, man. That's like a man.